Hello in sumite ho ngambon win ni khopa tuni zan hi vela chun ameda ba na Vanleng Pokeh thua cho report preliminary report chong run tan ipga Vanleng cho Pokeh dem ti cho hong ki seitan ichi video chung chang ha amasa ka video lui sep na jong cho namu dingo hitan ichang cho ka seitan Vanleng nga accident hi lo le incident kha ting le hi accident incident ho cho 30 days ka ama hon hil chet na hin pi du Vanleng accident te company te chun ithiam khat na he chu hil chet na hin pi zo lo le Vanleng association ho ki loi khom na dung zu ya cho ama ho hin api te du thiam khat na hin pi zo lo le ma ho chunga dan kho ta tam pi uma hin cho chu ki seitan chu ting la video ma sa jong cho ame da ba na Vanleng Pokeh cho ibola Pokeh an hi dem ti ho chu gin chat ho tam pi cho ki seitan he cho ipi pitabang ho gin chat dem ti ho chu seita win hin la tuni ni khwa ha hong ki chi tan ipji pen ham ti chu hi le gin chan ho la ki seilo gin chat mobile kilo mobile jing ichi thau injector na cho thau apu le na chi le na switch cho off akibol je hi che Vanleng cho Pokeh kha hi khat ve masa igin chan ho chu hi le weather hoi lo je hi lo le atha ke koi khil je angle ke set na alha angle cho dan cho adi lo do chu na ki lo win ha angle ke set dan cho hin la alha angle ke set dan cho na di nan 5 degree ke set in cho ama len dong zui le hui speed ho do chun abona chun te le chun adi so ke in shooting le athas echa cho bacha ta kha dam tiang so iging mo win hin la phate cha file record black tape cho ave uvin hi le imacha te tabanga kisu kha no ho hello le Vanleng nga ko na bacha ta kha no hello le weather hoi mo ja accident hi the no cho imacha cho kimudo pun tengla igin mo kin u khat cho hi le pilot pa le co pilot ho chun pem khat su khel ama ni chun ani ham khat kina an ham khat no mo na khat lung no mo na ne ham ti jong che ging mo ki win in lai cho zo si cho khat cha hilowa thau sui cho anaki off kha aje a cho hi je thau sui cho automatic a alien do ho chun pate cha air traffic controller ho akona jong cho report amu win hi che Vanleng he pate cha leng theinan ti agial je wa cho leng to hon ni hi le van chung langa chun automatic a chomchoma chun thau sui cho alang to ni a cho ahung ki off kha alang to ni a hung ki off kha pha na cho engine te ni cho alang to a ki pe thei da lo hi igin mo o ahi wang possibility accident hi na ding je percentage al hom loi khat accident cho dual engine failure cho atu khawin hi aji chu engine khat lang he asit kha jong le engine khat lang za la he Vanleng cho lenga emergency landing ho be abol theiding a hi in lai ama ho ajo wang se num ten asu stand ni cho aki koi na yong cho agep ani alang to a cho alien thovin hen la hut khat pa cho ahung ke off in a chomchoma chi ki off zo cho 1 second zo wa chun khat lang pa yong cho ahung ke off kin ni hi le engine langa cho thau cho alu theilo pha chun Vanleng cho alte tui cho ahung khinim che in iti cho accident atu a hi in tengla Vanleng sunga to te ni chun hi chu sui chu on amanin hena sa atha on hi loading chu gin cha nui aje cho record akimudung zui chun black box dung zui ya cho amani hi akho hon gin akijai ne kho hon na cho koi pen ase hambang khepun khat pa chun ibola fill switch cho off na ball ham din ase ni hila khat pa chun ke hepu yi ki off hi pu yi tin ase in ga kho hon na cho akijai in chu tingla amanin jong Vanleng accident ko na ding ko na cho me day ti asam honin eje me day meaning jong cho ka seitan emergency ki tiong le emergency mong engine abona poma cha thei talo hi cho me day ki tia air traffic controller te cho a head so a hi en la tuni ni khwa ya ni report a hin bol o hian iboi naw ilung the naw su lap na hilowa kinil bo tam na len ta zo cho hi kini aji cho hi chi kinil na hi le
ama hon mi tampi hin tin asei kit taove Boeing te company le stock market gamten akan homovin ama ho stock market na a level o price level market level su nim sa andinga pilot te ni ke ho to a min aman sa a echi switch hena sa off a ball han hetin asein Twitter hol a hin athangin navet ding o hin chichu mi tampin asin hin la ken jong video masa ka sei banga cho Vanleng atam zo hai accidenting le Vanleng error na hi umbe pun mihim error zo hi ji mihimin ball khel ji henge mihim cho alang khana ball khel ni tan ni nan te hi jong le akipatti lukum khat ham kum ni ham zowa atol na wa su khil nei le zo pilot ho he ngo ji the hin la pilot accident na mo hai experience kum za nam khat ars dung zuya jong pung dung zuya pung za nam pung sangit lang ham experience nei ho hi jiwin hi ji a ka sei banga cho company airlines company ho jong hin ama ho min si now sel na dinga cho pilot ho he athi hi ta jiwa ama ho he rebel the hi lo le ki phin the hi lo le case phalo lo cha kan khom jiwa company a khul investigation company ho jong he sum api jiw hin te tia ke ma personal a view aga gen cha jong jo seitan itbang mama chen full switch a pilot te ni kheu na voice record jing ong wang chen mi tampe hin Twitter ho po wa ti cho pilot te ni thep mo he tin akan khom win ama ni cho ango win a hi ngo na tampi chu me in picture le hi report ni achai na full cho hi nai pun hi chi achai na fulla final mo report hong na ding he thla izat lut be dham komizat lut be dham ti wang cho ake sei thi nan nai pun hi chi tu ni a report ne preliminary report cho a hi in ichi Vanleng accident na ding aji igin mo chu hi le switch sa chomchoma off ong ki bol theile chun asonga chu software problem ham technical problem ham hi lo le asip na wa problem ham lo le electricity ham hi lo le wiring asu to uso adi ilo khat umding hi chu gin chat hin la I khat ama ho Vanleng accident na aji chu switch akyo on lo ji he ti bo chu aphot chet na line jechu pilot tenin hena sa switch amanin off to ham hi lo le midangin ahung off dinga ga sei kit jong jo pilot teni cockpit na he koi madang kiti steward ho jing jong air hostess ho jing jong lu thei lo wa hin hi ja cho amani hi se he jing hin la amani thi na ding lampi cho akesem handing chu gin cha ni kit pun chu ting le Vanleng accident ko na jong chu me day full emergency TR report air traffic controller te cha apekit nin amani thi ding jong amani ke tha ding jong cho gin chat na cho alhom le jing in hi no ting le RAT ke ti cho Vanleng anoi langa akipe ha ke ti cho hi in video ma sa dong se sei tawin is a computer ra engine ho lo le light lang panga electricity a failure om kha le ichi ako na chu ki save thei hi che turbine ta bang akipe le chon electricity phat chom khana dinga chu electric nga ke control ho chu supply light a bol thei ding hin hi chong chu sei ma bang over akipat na dinga chu 60 second ho anga yin hin la alien na yong chu asang tan la Vanleng chu 30 second ho vela chu timing ne ya pu ke hin hi chong chu gin cha thei pe na ni yong chu jong chu na hi di pun hin la RAT wan chu engine complete abona full fill hi pha na chu jong chu chom chama automatic nga ki le jin ka ti ni che akile la jong chu ata hi nan isan cho hi in tu ni chan gya report ki modung joi preliminary report na cho ichi report ni PDF a ko in ichi report PDF a avenom ko itabang num leo komena cho na WhatsApp number hin sei leo chon chi PDF e WhatsApp number a jong kan thot dingo hin ichan chun hin tu ni kho a Ahmedabad na Air India plane crash chung changa report in nation sun tu chana dinga cho hi in aban video ting jong full finalize ong ki bol ting jong la finalize a dinga cho in sei kit hetin tu a chaina dinga kansei non cho a controversy le jengin kinil bo tam na hi in pilot te ni chen hena sa bol he ti loi jong mi tampi tan hi lo le software hi lo le Vanleng technical error zo hi dinga ong chu gin chat na sangta am kinin jite ni he Vanleng nga problem ham hi lo le pilot te nin hena sa Vanleng so accident pi dem hoi chi on gin mo chu comment hin sein lang chanchun video ki chain finalize pa ong so masang sin chanchun ki chain aban video teng la ki mutu ki ta hote